Assalamu alaikum, sayılı seyirciler. Yuva Kırım telekanalında haberler canlı yayında stüdiyada Elvina Halilova çalışa ve bugün men sizlerine böyle haberlerle tanış edem. İşgal etilgen Kırım'dan Ukraynaga обсервациясыз. Одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР. Siyasi Mabus Машариповның davası boyunca mahkeme kararı. Машарипов будет помещен в психиатрическую больницу. İşgal etilgen Kırım'da bayrak günü tedbirleri. Він представляє нас як народ, як націю. İşgal etilgen Kırım'dan Ukrayna kıtasına çıkan vatandaşlar için observasiya rejimi lağu etildi. Memuri sınırdan geçkenler evvelden koronavirus testinden geçmek gerek. Böyle kararını Ukrayna hükümeti çıkardı. Також пропонується можливість припинення режиму самоізоляції або обсервації для людей, які перетинають державний кордон, тобто це іноземці або особи без громадянства, та або контрольні пункти пропуску з тимчасово окупованої території у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР. Херсон vilayetinde Kırım Tatarlar için ev kuruluşunu Tunev'in Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskiy, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdogan ile muzakere etti. Bu haqda Ukrayna Prezidentinin ofisi haber etti. Kuruşu vaxtında Kırım Tatar aileleri için 500 ev kurulması hakkında söz yürütetildi. Şimdi Ukrayna hükümeti kuruluşunun tekniki meselelerini belgileyecek Ukrayna-Türkiye memorandumu üzerinde çalışa, dep kaydetildi bildirmedi. İşgal etilgen Kırım'da sonki kun içinde 7 yanı koronavirus hastası kaydetildi. İşgalci hükümetinin malumatına göre hastalanganlarının uçu Kezlev'de, uçu Ahmezcit'te daha birisi Harasul Bazar rayonunda. Ahyar'da yanı hastalar kayıt etilmedi. 7 лиц выявлено у нас с COVID-19. Это город Евпатория 3 случая. Следующий это Белогорский район, 1 контактный. И город Симферополь 3 случая. 2 это были выявлены при скрининге, лабораторном скрининге здоровых лиц. Ukrayna'da Kenne'de rekord kırıldı. Sonki 24 saat içinde mında 994 kişi koronaviruska yakalandı. Bu haqda Ukrayna Sağlık Saqlav naziri Maksim Stepanov haber etti. Umumen pandemiya başından Ukrayna'da 40 binden ziyade adam Covid'ke uğradı. 17.788 kişi tedavilendi, 1667 kişi elak oldu. Onlardan 16'sı sonki kun içinde. Bu hususta Ukrayna Sağlık Saqlav nazirligi bu hastalıkмен күреште протоколға деңішмелер көрсетті. В тому числі було розглянуто питання щодо внесення додаткових лікарських засобів, тобто розширення цього протоколу, яке ґрунтується на нашому досвіді, на клінічних випробуваннях і на досвіді інших країн. Наприклад, такий препарат, як дексаметазон, було прийнято рішення щодо внесення його до нашого клінічного протоколу. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres işgal etilgen Kırım'da Rusya'nın kanunsuz hareketleri boyunca esabat yayınladı. Vesihada Rusya'nın nevbetteki kerek halkara kanunlarga bozganlarını kaydetili. Hususan mabüslerinin aklarını sınırlav ve Milli Meclis faaliyetini yasaklav. Baş katibinin esabatında Kırım Muhtar Cumhuriyeti ve Ahyar şehri Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal etilgen toprakları olarak belgileni. Birleşken Milletler Teşkilatı'nda Ukrayna'nın daimi temsilcisi Sergey Kislitsa'nın sözlerine göre bu vesiha halkara topluluk tarafından Rusya'ya baskı gösteruvinin ve onu halkara kanuni mesuliyetke çekilmesinin yardımcı aleti olacaktır. Muhimi şu ki bu haqda tek Ukrayna ve onun halkara ortaklarından gayrı Birleşken Milletler Teşkilatı da resmi vesihalar çıkarıp yayınlay dep kaydetti Kislitsa. İşgal etilgen Kırım'ның sözde yüksek mahkemesi siyasi mabus Yunus Машариповның davasında evvelki mahkeme kararını değiştirmedi. İşgalciler Kırım Tatarını patlayıcı maddeler yapmasında ve saklamasında kabatlaylar. Bu haqda tafsilatlıca malumatını advokat Alexey Ladin aytып berdi. Было прекращено уголовное дело в отношении Машарипова
части изготовления им взрывчатых веществ. Верховный суд Крыма признал в этой части за Машариповым право на реабилитацию. Кроме того, судом было исключено из доказательной базы заключение экспертов. Выводы этой экспертизы были таковы, что на взрывчатке имеются биологические образцы, которые принадлежат Машарипову. Тем не менее, к большому сожалению, суд в остальной части оставил постановление тоже, и оно вступило в силу. Машарипов будет помещен в психиатрическую больницу. Ишғал етілген Қырымда Бақчысарайда махкеме сияси мобил суйдырылған Хизбут Тахрир давасының иштиракчысы Марлен Асановның умур арқадашы Айша Асановаға 500 рублелік пара жазасы белгіледі. Март айында Ростов-на-Дону шерінде кечкен махкеме отырушы вақтында Асанова қайына озы язған плакатны көстерді. Плакатта «Сен маңа ава кебі керексін» деген yazı бар еді. Махкемежелер бұны көріп, қадынға қаршы мемори протокол тызды. Махкеменің тәфсилатларыны бізге Айша Асанованың өзі айтып берді. Ясно, я сегодня увидела в глазах судьи понимание, сочувствие в том, что вот, это все пристав не имел права вообще составлять на меня административный протокол, так как, по сути дела, он вообще не отвечает за разговор подсудимого и присутствующих, так как за это отвечает непосредственно конвой. Это был просто листик А4, где я написала теплые слова о том, что вот я, мои дети, да, мы ждем, его любим, да, и поддерживаем его во всем, и нуждаемся в нем. Еще очередной раз убедилась в том, что правосудие не работает. Нет никакого правосудия. Ишғал етілген Қырымның Бақчысарай районындаки Алма-Тамақ, яғни песчаный көйінде араба янды. Машина içinde olған баллондан газ чықмасы себебінден янмаға башлады. Арабада olған айдавчы яраланды. Оны янықларнен ерлі хастанеге алып кеттілер. Қырым татар байрақ күні артық Қырымда қайдетілмеге башлады. Видео Crimean Tatars YouTube каналында yayınlanды. Ахмежет районының чойынчы көйінде сакенлері евлерінде Қырым татар байрақларына асты. Балалары се соғақларда кычык байрақларнен кезіп юре. Якщо перед нами не буде нашого прапору, то не буде і майбутнього. Є будинок, повинен бути свій прапор. Чому? Навіщо ми тоді живемо в Криму, якщо не буде нашого прапору, тамги, нації, релігії, мови? Він представляє нас як народ, як націю. День національного прапору ми повинні святкувати. Ми дуже любимо наш прапор. Бұнен мен сағылықлашам, Facebook сәйфемізге қошылыңыз ве бұзыле олыңыз көрішкенде.